ni zan le tu kina kumina World Cup khel tur khel phak tur zon na match khel zo anita a ni zana Europe ram ten playoff final khelin ram pali World Cup khel tur anti chiang thar le ta a ti hian Europe khomol puina World Cup a ram an tho theizat an thokim ta chi a anuwa intercontinental playoff final match ni kaltlangin mun ruak pahni la om an hno khata intercontinental playoff a hian final match masa zo khi tukin jing khowar ma hretin an khel zowa final match na hnung zo kero jingdariat le achan ve khan an khel tran chawani heng final match ruk ni zan le tukina khela hian Europe bika Turkey in Kosovo sikhat final neya golom chun hi minit somnga pathumna a Kerem Artakoglu khungniin Turkey hian Kosovo laka hian gol khatcha khungma sela gol an chhualo awangin an hima Turkey hi World Cup khel turin anin petling anni hian kumsang ni pahni khan World Cup an khela pathumna aning nge ma se khami nu khan World Cup an khel phak le tamia lawa kumsom ni chuang aliam nuwa World Cup an khel vele donta ani Sweden in Poland golthum gol nin an hne shama rampani World Cup khel to thinin machon bo ruak hi asanga minisom pakwana Sweden hian Anthony Elanga mangin man ruai ma se minisom thum pathumna a Nikola Zalewski mangin Poland hin an sut velea minisom li palina Sweden hian Gustav Lagerbielke mangin ma an shwainon le ma se minisom nga pangana a Karol Swiderski mangin Poland hin an sut velea heminu hian gol lu bellok lo ma sela hun top don nai minisom riat pariat na a Arsenal striker Victor Gyökeres in larin Sweden gol thumna akhunga Poland hian su theita lovin Robert Lewandowski le athian te hian ball changtam jok chungin gol khungna hun tha po nei tam jok chungin mit tuinen atopan khara gol thum gol nin Poland hian tlom ti hian Sweden hin kum ina World Cup an khel don ta ani in khel danga Czech Republic le Denmark in machonin Denmark hian a khela chuan an ngam hlea ball po an changtam hle an nor po ana a voisom ni pakhat lai gol sot nain voisari target an sota ma se abet jok Czech Republic a in gol an khung tam big chuang lawani rampani hian gol ni ve an khunga minute humna Czech Republic hian Pavel Sul mangin man ruaya gol an khung ma awangin Czech Republic hi defensive lama anin sorbing ngal chata gol po an humrei hle minisom sari pahnina Denmark hian Joachim Andersen mangin an su thei shama ti chuan gol dang lubel talavin chakjok anom talawa match khata chinfel an ngai box hi extra time minisom thum an khel chun zom heta hian minute zana a Ladislav Krasian Czech Republic ma asroi pui velea Denmark tan pressure sang zual sot ma se player nei thazok Denmark hian minute za som pakhan na a Norway club tha Bodo Glim gol khung khol Kaspar Hok mangin an sipur hian sut vele heminu hian gol dang lubel talavin gol ni ve khungin ani hne toka chuwangin penalty shootout mangin chinfel anni heta hian Denmark in pet masain Manchester United player lona Napoli tana khelmek Rasmus Højlund an apet gol lo ngal panga Czech Republic tan Thomas Sauri an apet gol thung avoi ni na Denmark tan Christian Eriksen an petin Thomas Soucek point Czech Republic tan apeta an pet gol ve avoi thumna Denmark player Anders Dreyer an pet gol lovin Czech Republic player Ladislav Krasi point apet gol tabik lova avoi lina Denmark player Mathias Jensen an apet gol lo lea Czech Republic player Michal Sadilekan apet gol tathunga chuwangin penalty hi voili ve chawan pet Denmark tan Czech Republic le thal thei ani to lo awangin penalty shootout a Czech Republic hi gol thum gol khatin an chaka Czech Republic zok hi World Cup khel turin anin petling Czech Republic hi World Cup a anin lan hnung ber chu kumsang ni paruk dai to khania kumsom ni akal ta chia tin he in elna hi an khel vele donta ani final match danga Bosnia and Herzegovina le Italy anin machona he match a hian minisom pangana Italy hian Moiskin mangin man ruai Italy chan atham hasa zoka ma se minisom li pakhanna Italy center back poimo Alessandro Bastonian red card choya no chua ani hei hi Italy ta na poi hlea Bosnia and Herzegovina hian an ngam pha sot Italy an buaya an bet lo thei lova gol an chua zui bok minute somsari pakwana Haris Tabakovic mangin Bosnia and Herzegovina hian an sipur hian suta ma se goldang lubel talavin extra time minute samthuma po gola lubel lova tichuan penalty shootout manga chinfel anni heta hian Bosnia and Herzegovina hian pet masain Benjamin Tahirovic-an apet gola Italy tan Pio Esposito an pet masaberin an roll thar dom hian apet gol lo thungani avoi ni na Bosnia lam hian
Haris Tabakovic mangin an pet goal lea Italy hian Sandro Tonali mangin an pet goal ve bok avoi thumna Bosnia lam hian Kerim Alasbekovic mangin an pet goal lea Italy player Brian Cristante an a pet goal lo vele thunga tichuan Bosnia lamtan Esmiran pet goal chun zomin penalty atanga goalie an khungta ka wangin Italy tan le thal ngaina anom talawa Bosnia and Herzegovina hian penalty shootout ta Italy hi goalie goal khatin an neya World Cup a Bosnia and Herzegovina hi kan hmudon ta ani ti hian final match li atanga atlom zoka tang rampali Kosovo Poland Denmark le Italy te hi kumin World Cup a kan hmudon talawa Donnarumma te Tonali te Barella te Calafiori te ho hian World Cup an khel ve don talawani chutiangin Robert Lewandowski po kumin World Cup a kan hmudon talawa Tottenham midfielder thin Højgård te Rasmus Højlund le Mikkel Damsgaard te ho Danish player te po kumin World Cup a hian kan hmudon talawani Intercontinental Playoff lama hian final match ni khelania heta hian final match masazoka DR Congo in Jamaica sikhat fain minute zana a Excel tuanzabe gol khung mangin an neya ti hian Africa ramzinga mi DR Congo hian kumina World Cup an khel don ta a final match nu nungzok tukin dare le chanveya khela Iraq le Bolivia in machonin gol thum aluta Asia ram Iraq hian gol ni gol khatin South America ram Bolivia hian neya Iraq hian Ali Al Hamadi manga minisomna ma an hruai nuin minisom thum pariana Bolivia hian Moises Paniagua mangin an suta mase second half minisom nga pathumna a Ayman Hussein mangin Iraq hian an khung bela goldang lubel talavin Asia ram Iraq hian Bolivia hi paltlangin World Cup an khel don ta ani ti hian kum ina FIFA World Cup khel tu ram somli pariat an chiang kim ta ani kumin FIFA World Cup sangni somni paruk hi India sana a chuan June ni som pakhat zanlai pel dar som pahni le achan ve atangin an khel tran dona group stage hi June ni somni pariat zinga an khel zau chau dona ni ti chuan run of 32 in achun zomanga run of 16 quarter final le semi final nuwa pathumna zonna match le final match 10 azui le don boka final hi July ni som pakwa pathian ni zanlai pel dar som pahni le chan veya khel tran tura ruwa man ani kumin World Cup a hian hundang zong a in ramtel antama ram somli pariat antela wangin FIFA World Cup a hetiang zat ram anin el masak ber turania FIFA World Cup chanchina hunchin chia tlak tak ani ram somli pariat inlan tur te hi soikai le ta ila FIFA World Cup an khelto zat kan soitel dona heta hian kumin sangni somni paruk World Cup tel lava World Cup an khelto zat kan soilang tel zel don ani Asia khomol puya tang hian ram pakwan tlinga chungte chu World Cup voi ruk khelto Australia le Iran te voi sari khelto Japan te voi khat khelto Qatar te voi ruk khelto dang Saudi Arabia te voi khat khelto Iraq le South Korea te ba ka World Cup voi khat khelna tong tur Jordan le Uzbekistan te an nia an vain ram pakwa an tlingani CONCACAF North America lam tuam tu atang hian in elna thleng tu tur USA World Cup voi som pakhat khelto te World Cup voi ni khelto Canada te World Cup voi som pasari khelto Mexico te anni pathum hi in elna thleng tu tur anni awangin tlingsa annia anni ba ka hian CONCACAF fuam chunga tangin World Cup voi khat khelto Haiti te voi khat ve khelto Panama te ba ka World Cup voi khat khelna tong tur Curacao te anin petlinga CONCACAF fuam chunga tang hian ram paruk an tlingani CONMEBOL South America lam tuam tu atang hian World Champion lai World Cup voi som pariat khelto Argentina te World Cup voi som ni pahni khelto Brazil te voi ruk khelto Colombia te voi li khelto Ecuador te voi riat khelto Paraguay te voi som pali khelto Uruguay te an tlinga CONMEBOL atang hian ram paruk an tling OFC kan ti thin Australia atang hian ram pakhat New Zealand an tlinga New Zealand hi World Cup voi ni khelto an nia kumin hi an voi thum khelna turani Africa khomol pui tuam tu CAF atang hian ram som anin petlinga chungte chu World Cup voi li khelto Algeria te voi khat khelto DR Congo te voi thum khelto Egypt te voi li khelto Ghana te voi thum khelto Ivory Coast te voi ruk khelto Morocco te voi thum khelto Senegal te voi thum ve khelto South Africa te voi ruk khelto Tunisia te ba ka Cape Verde World Cup khel masak ber tong tur te hi an nia Africa khomol puya tang hian ram som anin petling ani Europe tuam tu UEFA atang hian ram som paruk anin petling thunga chungte chu voi sari khelto Austria te voi som pali khelto Belgium te voi khat khelto Bosnia and Herzegovina te
voi ru khel to Croatia te voi kwa khel to Czech Republic te voi som paru khel to England le France te voi som ni khel to Germany te voi som pakhat khel to Netherlands te voi thum khel to Norway te voi riat khel to Portugal le Scotland te voi som paru khel to Spain te voi som pahni khel to Sweden le Switzerland te voi ni khel to Turkey te hi an ni UEFA atang hian ram som paru kan tlinga Confederation mal ang chuan UEFA hi ram tho tamber an ni ti chuan khomol pui tuam tu kan ti mai thin Confederation sang paruk atang hian ram somli pariat an tel ta a heng ram te hi khovel champion ni in chuin kumin World Cup a hian anin eldon ta ani group khata om tur te po an chiang vek to a chung te chu soikai le talokila kumin World Cup ram somli pariat in elna tura hian group sang som pahnia anin thena group A a Mexico South Africa South Korea le Czech Republic omin group B a Canada Bosnia and Herzegovina Qatar le Switzerland an oma group C a Brazil Morocco Haiti le Scotland omin group D a USA Paraguay Australia le Turkey an oma group E a Germany Curacao Ivory Coast le Ecuador omin group F a Netherlands Japan Sweden le Tunisia an oma group G a Belgium Egypt Iran le New Zealand omin group H a Spain Cape Verde Saudi Arabia le Uruguay an oma group I a France Senegal Iraq Norway omin group J a Argentina Algeria Austria Jordan ten oma group K a Portugal DR Congo Uzbekistan le Colombia omin group L a England Croatia Ghana le Panama te an omani heng group som pahni atang hian group tina asang pahni te hian run of 16 an lu dona group som pahni atanga pathumna theu chung ram som pahni group tina pathumna zinga chuan ati thazual ram pariatin run of 16 an lu le don boka chuwang chuan pathumna ni chungin knockout round lu theidan awm dona group stage paltlang turin kong ain hong zau ta hle achan ber chu run of 32 awm tak wang ania he round om tura ramin el antam zual tak wang ani bok